Assalamualaikum, sambal buah ala dapur Ita Yudis. Lemak nian. Asam, manis, asin, pedas, segar sekali. Sambal buahnya kita buat dari buah kueni yang segar ya. Seperti ini. Yang mau order, silakan. 1 botol, harganya 50.000. Hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my son.